mizo te hi pile pu atanga nam zalen khosang sangin lal hran neya mani ro in rel tu thu nuai ma kun du lova mani ram hauchin tina em mai kan ni a amai ro chu ke ni ayat nam lian le chak kumpinu lo lian chu dal zo lovin kumpinu op chung India ram bial chunga rinlu kan lo ni ve ta ani kumsang ka zakwa somli pasaria kumpinu opna ta India ramin salen na amu khan zo na thlak te chu ramle district tranga tender kan lo ni ta zunga mizo nampol ram kan dei ve tuna mizo ram tia hriat lo ni ta hi India ram chunga betel zelin kumsang ka zakwa somnga pania chuan mizo district council angin alo piang chuak vele ta ni kumsang ka zakwa somnga pariat le nga ku a mautam wanga mizo ramin tram na sataka tur lai khan Assam state noi ong kan lani a mizo mi pui e tur nei lo le re thei em omte chom dol na ta na Assam sarkar le sarkar lai pui malak na du khop lo na wangin kumsang ka zakwa somnga pakwa khan pulal te nga malak na in mizo national famine front chudin ania ramle namta na chakzo ka malak du na chuan October ni somni pani sangkha zakwa somruk pakhat khan mizo national famine front tatangin mizo national front ringin chuti lai hroi tu te chu president pulal denga vice president pujf manlena general secretary puar van lomale treasurer puro chingate anni mizo nam anga kan din chu na turle pasonra abithar kan kai ve na tura mizo national front din ani nuwa obbe na tanga tal chuak turin orol chuatran ania kumsang kha zakwa somruk paruk march ni khata MNF chuan India sarkar laka zalen na puangin mizoram atanga India sarkar nor chuak turin ral thuam achua sarkar lai pui chuan hei hiron chang let ngalin mizoram churam buai tirsiat kan lo ritane sarkar lai pui chuan march nili le ninga sangkha zakwa somruk paruk khan thlo theina mangin aizol kho pui chu aron beya hei hi India sarkar in thlo theina manga mani ram ma be ong chun alani nge kumson ni don lai sipai ra be na noya mani in chung khu ngei po hima hangai theino changte mani le chung kwa himna tura mani pian le seilen na khuwa tlan sana akang ral lai thir tlok tlok angai changte kan ral do te ne na tin mun chia le tha in chan chok zak changte awma nam sipai te tukdol nan India sarkar chuan mi pui te torna ti zual theiber tur zonga mala in mizo te chanchina re ngai to lo tur khokhom chu January nili sangkha zakwa somruk pasare tangkhan an tranta ane ziak tu then khat chut dan chuan khokhom hian thingtlang lam mi pui za somriat set le khopui te deva cheng mi pui za somruk te ngong angin an chin chia kumsangkha zakwa somruk pasariat tanga sangkha zakwa somsari chungin ahun laya mizo khuwa zasari somruk palia tangin khojanga som paruk zet te chu munza soma soi khomin totnara thlak tak athen tirani mizoram bipuin rambuai boruak riam le raltri tuarna na sa tak laka filim turin remna siang andua ko rangte tlomngai pol rangte zirlai pol rangte le political party zong chongten India sarkar le MNF chu remna siam turain biak nei turin ngen ta a chutiang taka bipuin an ngen na chuti lo thlingin in biak na chu kalpui ania chu in biak na chuan ra dom tak chuain zun ni somthum sangkha zakwa somriat paruka India sarkar le MNF te chuan remna thuthung an ziak ta a chu voin thlenga remna ni kan lom thei chang hi aloni ta le India le MNF in biak na hi atira Prime Minister Indira Gandhi malak na in bultran ania October sangkha zakwa somriat palia hathi nuwa afapa Prime Minister Purajiv Gandhi chuan in biak na hi bul atan chole a in rem na zia don tre pa po ama Purajiv Gandhi nge hian ama office a hatul ang ching felin jun ni somthum sangkha zakwa somriat paruk zandar kwa a Home Ministry office a remna thutlung hi sign anita ani
he remna thutlunga hian MNF IO in President Pulal Denga, India Sarkar IO in Home Secretary Puardi Pradhan le Mizoram Sarkar IO in Chief Secretary Pulal Khamaten Ming Anzia kani. Remna thutlung zia nuwa chuan ram zalen na suala ram mu te chuan an silai tungin ram nuaya changa nam pasal tha tele martar lo ho te chu mi puin ro pui takin an lo lo ma Mizoram chu mun ranga remna lom thom aring hle ani he remna hian mi zong ain rem tira tun ma ain rem ngai lo le in huwa te po ain rem tira Pubalak na le thungrul na lam thin lung om hau lovin voin thleng hian Mizoram chu ramral muang bertezi nga chiar thei aloni ta ani he movement kai noya thu boi zong po rem na hian athai bo veka he nam movement le in rem na hian Mizo nam hi khovel le India ram hriata phulangin a choi sanga za om na le ngai poimo a hlo tir mai baka he hian Mizo te hi nam dang te min chimral na le ra be na tur laka min hum him na sa hle bok ani he remna wang hian kumsang kha zakua somriat pasari February ni somnia Mizoram chu India ram state puitlinga Lawngtlai ania India ram dan pui article 371G mangin Mizoram chu sakhua le namzia rang hum hal na konga te namin ti dan phung le dan le shai ane Mizo customary law chungchang ate Mizoram chungaram le le shal chungchang thu nei na le hum hal na konga te zalen na pum hlum pe ani boka he inrem na hian Mizoram chu political administration le kongsang sanga din mun sang zoka alang kai ani Mizo nam movement awanga state puitling din mun hi chang kan ni ti kan hriat thara nun na hlutak thapa nupui fanau le chupua kalsanaram mute re thei le hri om poisa lova mani in luma tanga pen chua ram le nam ta na ral ma tlom du lo ram le nam ta na nun la na mar tar te pek na hi thang thar te hian kan hriat thara kan ngai hlut thar poimo le ani vo in remna ni sang ni som ni pani pola hun kan mana hian tun din hun kan thlen thei na na ngai tu na tha le zung thlan tui le thisen lo seng to tu mi sang kal ma sa te za na chi bai buk thar leila mathlir thui tak nen kan ram le nam hi din mun sang jok le duam zo ka Lawngtlai ani zel thei nan thei top choin dikna rin om na le remna ivong him zelang u